Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza mwe mwese muduteze yombi twongeye kubifuriza igitondo cyiza ndetse igitondo cy'umugisha cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru itariki zikaba ari 5 z'ukwezi kwa karindwi naho umwaka akaba ari ibihumbi 2026 twongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza twongeye kubifuriza icyumweru cyiza ababyutse mujya mu misa ababyutse mujya guteranira ahantu hagiye hatandukanye reka tubabwire ngo amasengesho yanyu aze kugera ku Uwiteka Imana. Turagarutse rero nk'ibisanzwe turabukereye turazindutse nk'uko twabyemeye kandi tukabemera ko gahunda igomba kuba amakuru ku gihe tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane kuri zino update kuri zino breaking news. Murabizi ko nta handi tuba twibanda cyane uretse ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho tuba turebera hamwe uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano nicyo kituzinduye tugiye kurebera hamwe n'ubundi uko biramutse nge uri kuri micro ni 6berry official nk'ibisanzwe naho iyi ni DRC Today News. Biramutse bite rero ku kibuga cy'imirwano hongeye kuvugwa ubugambanyi bukomeye cyane ndetse ari na byonza kugira ngo duhereho nibyo tuza kuba twaheraho. Ni ukuvuga ngo rero ngo bitewe n'ubuhemu cyangwa se ubugambanyi bwongeye kugaragara kuri axe cyangwa se ku murongo wa Minembwe .0 ubwo ni axe ya Minembwe .0 uwitwa Corneille Nangaa rero ngo ufatwa nk'igikoresho cy'abamushyigikiye ngo yatangiye kwiyumvisha ko yamaze kubona inzira imuganisha Kinshasa. Ibi ndaje tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Aya ni amakuru rero akomeye cyane ndaza kubabwira ko Minembwe yongeye kuba tomba ariko cyane cyane nyine kano gace ka .0 niko turi bugarukeho. Turaje turebere hamwe n'ubundi ibice byose byongeye gufatwa n'inyeshyamba zama 23 ngo bitewe na buno bugambanyi bukomeje kugenda bugaragara mu gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC. Ibi rero byatumye bitewe n'ubwinshi izi nyeshyamba zongeye gufata uwitwa Corneille Nangaa rero ngo yabonye ko ngo no kugera Kinshasa ngo bishoboka bagahita bahirika ubutegetsi buriho nk'uko n'ubundi basanzwe babifite mu migambi yabo. Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Muri aba bagambanyi rero n'ubundi bateye uduce tumwe na tumwe kuba tombe. Biravuga ko hari umuyobozi wa division ya gisirikare ya 33 ngubu yamajije gutabwa muri yombi azira ubugambanyi, azira gutanga amakuru kuri zino nyeshyamba zama 23 ndetse anashinzwa kugira uruhare mu bunetsi cyangwa se mu baspayi bama 23 akabahereza access bakabona uko baneka n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe byarejo kuwa gatandatu tariki ya 4 Nyakanga Uburusiya butangaza ko butishimiye kuba nta musaruro ugaragara urava mu nzira z'ubwumvikane zigamije gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ko Uburusiya nabwo bwaje muri kino kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaje nabyo tubigarukeho turebere hamwe impamvu Uburusiya buje muri iki kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese bo bazanye iki? Ndaje tubigarukeho kubera iki babyivanzemo. Ibi byose ndaje tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane tugende dusobanukirwa akantu ku kandi naho mu yandi makuru akomeye cyane ndetse tuza kuba twanasorezaho. Turaza kugaruka ku mukuru w'igihugu nyakubahwa perezida w'u Burundi akaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko rero imyigaragambyo ya C64 yimuriwe ku itariki 22 Nyakanga rero hari kwibazwa uruhare rw'uyu mu perezida. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bikomozwa kuri ano makuru ajyanye na Ndayishimiye Evariste. Ndaje tubigarukeho ndetse hari kwibazwa niba se agiye kugira uruhare nawe mu by'ukuri mu byo gukemura ibibazo
biri hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibivugweho rumwe. Baravuga ati kubera ko nawe asanzwe ari muri ano makimbirane, ati ibi ntago byashoboka, ndetse bamwe bakavuga ko ngo hari uruhande yabogamiraho cyane ko n'ubundi ashyigikiye Repubulika Demokarasi ya Kongo mu guhashya inyeshyamba z'ama 23. Byose ndaje tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane, hanyuma reka nongere mbahe ikaze ku buryo burambuye, reka tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Nk'uko rero nabibabwiye, kubera ubugambanyi, kubera ubuhemu, hari ince nyinshi zongeye gufatwa, reka tubyinjiremo. Kubera rero ngo ibyo bamwe bise ubuhemu cyangwa se ubugambanyi bwa bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC bwongeye kugaragara kuri axe ku murongo wa Minembwe Poezer. Haravugwa ko ngo uwitwa Corneille Nangaa yatangiye kugira icyizere gikomeye ko ngo ashobora no kugera ku ntego ze ahuriyeho n'inyeshyamba z'ama 23 asanzwe ayoboye, ngo kugeza rero naho bamwe bavuga ko yamaze kwiyumvisha ko kugera i Kinshasa agakuraho ubuyobozi bwa Tshisekedi byakoroha, ndetse aho ubu ngubu ngo yatangiye kwiyumvisha ko buriya ngo kugera i Kinshasa agahirika ubutegetsi ngo byoroshye cyane, bitewe n'ukuntu byaboroheye gufata ince ngiye kubabwira. Hanyuma abakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga ko agace ka Minembwe na Poezero ari kamwe mu duce dufite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare. Umutwe ugenzura utu duce rero ushobora kugira inyungu mu kugenzura inzira z'itumanaho, izo gutanga ibikoresho n'izo kwimuriramo ingabo. Niyo mpamvu rero impinduka zose zibaye muri aka gace zikurura impaka n'isesengura ryinshi. Biravuga ko rero ibikorwa byabaye muri aka gace byatewe n'ubuhemu cyangwa se abagambanyi, ubugambanyi bwa bamwe mu baofisiye bakuru bari ku ruhande rwa FARDC, ndetse bakagenda bashinzwa ibikorwa by'ubugambanyi, aho bamwe rero bakekwaho ngo guhindura uruhande cyangwa se gutanga amakuru y'ibanga. Hanyuma reka turebere hamwe mu by'ukuri uko byagiye bigenda n'ama operasiyo yose uko yagiye agenda, kugira ngo izi nyeshyamba zigende zigarura uduce tumwe na tumwe, ndetse n'utwo duce tugende tutugarukaho ku buryo burambuye cyane. Turahera n'ubundi kuri no axe ya Minembwe na Poezero. Nyuma yo gufata Poezero, FARDC na koalisiyo yabo bahise bahungira muri lokalite ya Murima, Bibogobogo muri Fizi, muri teritwari ya Fizi, Angole, Kilumbi, kwa Karembe, Rumanyamugera, ndetse imirwano yakomereje mu Bibogobogo, kandi bahafashe bahita bakomereza Baraka na Fizi, ndetse bafashe Baraka. Ibitero bya drone rero byahitaga bihagarara, hagasigara guhagarika ibitero n'ubundi ngo byo kubutaka. No kuvuga ngo rero n'ubundi bakomeje gushinzwa ubugambanyi aba ofisiye bakuru ba mama ko ba FARDC, kubera ko bagenda batanga ngo na coordine zaho ibirindiro biri, noneho mama 23 ikazana drone ikagenda iharasa mu buryo butunguranye cyane. Hanyuma niyo mpamvu bagiye basubira inyuma bahungira ngo no muri bino bice ngiye mbabwira. Hanyuma muri teritwari ya Fizi, mama 23 na Twirwaneho bagabye ibitero nanone muri lokalite ya Murima, aha ni muri groupement ya Bashirocha. Aha ni mu birindiro rero bya FARDC na FDNB bakoresheje drone ya kamikaze niya CH4 na KT6 zica FDNB barenga 23, naho 24 nibo bakomeretse. Ubu rero bakaba bari kuvurirwa mu bitaro. Ni ukuvuga ngo drone zatwitse amura ya FDNB, ndetse yari ahitwa kwa Tise, ndetse harashwe imodoka FARDC yari turutse ahitwa Mukera irimo Special Forces za Hibo, ndetse imodoka yahira kongoka hafamo abasirikare 3, abandi barakomereka, nabo bajyanywe ku bitaro bya Nundu muri Collective de Tanganyika. Ibi byose
n'ubugambanyi bwo kugenda batanga amakuru y'aho FARDC ibirindiro bya FARDC biri ndetse n'imigambi yabo. Hanyuma tukiri muri teritwari ya Fizi, AFC M23 na twirwaneho nanone bagabye ibitero ahitwa Shuma mu birindiro bya FARDC na FDNB mu bice bya Rusenda, Rubumba na Rweba, ku buryo operation rero yatangiye ngo isaa 4 z'ijoro irangira isaa 9 n'igice. Aya makuru rero turi guhabwa n'imbone zacu muri iki gitondo nuko haje imodoka ngo zaturutse Baraka na Mboko zaje gutwara Mighty na Casualty. Bamwe rero bajyanwa ahitwa Mboko, abandi bajyanwa ahitwa Baraka. Abapfuye ngo bari hagati ya 230 na 250, gusa hanatwitswe amura ya Rusenda na Rweba. Hanyuma abakoze operation hano ngo baburiwe irengero, ariko nabandi n'ubundi n'inyeshyamba zama 23. Ibi byose birashinzwa abagambanyi bari muri FARDC. Biravugwa ko umuyobozi wa division ya gisirikare ya 33 yamaje gutabwa muri yombi Kinshasa nyuma yuko hagaragaye ibimenyetso bimushinze uruhare mu kwinjiza inyeshyamba zama 23 zishinzwe ubutasi muri FARDC mu buryo bwo kwiyoberanya. Aba barwanyi cyangwa se aba banetsi, abamaneko bama 23 bakigira nkaho ari abasirikare ba FARDC, hanyuma bakinjira mu gisirikare cya FARDC nkaho ari abarwanyi babo. Ndetse uno muyobozi wa division y'igisirikare ya 33 arashinzwa gutanga amakuru n'ubundi ya FARDC. Ndetse ano makuru yacu akomeza avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi nabo bakorana basa naho badaha agaciro intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko bishobora ngo kuzabatungura. Nanone amakuru akavuga ko hari abasirikare bakurwaho kandi ngo baba bashoboye, baba bakora akazi kabo neza, hanyuma ngo bagasimbuzwa abantu bakekwa kuba baracengejwemo n'inyeshyamba cyangwa se n'ubundi ubunyeshyamba bwarabagiyemo, n'ubundi bajya kuri iyo myanya bajya basimbuzwa bagenzi babo, n'ubundi ugasanga bifitemo ibitekerezo by'inyeshyamba zama 23. Ngayo nguko rero nguko uko bihagaze, nguko uko ubugambanyi bukomeje kugenda butuma inyeshyamba zama 23 zifata ibice mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tunyarukire mu yandi makuru. Nababwiye ko Uburusiya rero buri gusaba ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'icyemezo 2773 ku bibera mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo Uburusiya nabwo bwinjiye muri iki ikibazo. Ni ku munsi w'ejo rero hari kwa gatandatu tariki 4 Nyakanga, Uburusiya bwatangaje ko butishimiye kuba nta musaruro ugaragara urava mu nzira z'ubwumvikane zigamije gukemura ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero Moscow ibivuga, nubwo hamaze gufatwa ngo ingamba zitandukanye zo gushaka amahoro, inzira diplomasi n'ibiganiro bya politike ntibiratanga ibisubizo bifatika ku bibazo biri mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma uhagarariye Uburusiya hano yasabye ko icyemezo 2773 ni cya 2025 cyafashwe n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 21 Gashyantare umwaka wa 2025 gishyirwa mu bikorwa uko cyakabaye. Iki cyemezo rero ngo cyanafashwe ku bwumvikane busesuye bw'abagize inama y'umutekano, kandi gishingiye ku gice cya 7 chapitre ya 7 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, ndetse gitanga ububasha bwo gufata ingamba zitegeka ibihugu bireba. Hanyuma icyemezo 2773 gisaba by'umwihariko ibi bikurikira, mu nyemerere tubyinjiranemo. Ikintu cya mbere ni uguhagarika imirwano ku kanya kandi nta yandi mananiza. Hanyuma icya kabiri ni uko umutwe wa 23 uva mu bice ugenzura bitabaye ngombwa gutinda. Hanyuma gatatu ni uguhagarika ubufasha ubwo aribwo bwose buhabwa ama 23 buturutse hanze, cyane cyane ubuvugwaho guturuka mu Rwanda. Hanyuma icya kane ni ugusesa inzego z'ubuyobozi zashyizweho n'umutwe wa 23 mu bice ugenzura. Gatanu ni ukubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Moscow ivuga ko igihe cyo gukomeza ibiganiro gusa cyarenze, ahubwo ko hakenewe gushyira mu bikorwa inshingano zose zikubiye muri iki cyemezo kugira ngo ikibazo gikemuke. Uburusiya buvuga kandi ko mu gihe ibyo bisabwa bitashyizwe mu bikorwa, ikibazo cy'umutekano n'icya kimuntu kizakomeza
gukomera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Nk'uko rero ubutumwa bivuga, uyu mwanzuro ugaragaza ko Uburusiya bukomeje gushyigikira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rwa diplomasi, kandi ubutumwa bunavuga ko Crystal Ventures Limited, sosiyete nini y'ishoramari mu Rwanda ifitanye isano hafi n'ishyaka riri ku butegetsi RPF Inkotanyi, gushobora kuzagerwaho n'ibindi bihano mpuzamahanga kimwe n'amashami yayo cyangwa se ibindi bigo ifitemo imigabane. Buvuga ko kubera uruhare runini rwa SVR mu bukungu bw'u Rwanda, gufatira imitungo yayo cyangwa se ibikorwa byayo ngo byo hanze byagira ingaruka ku bushobozi bw'ubukungu bwa leta, ndetse bikaba byatanga ubutumwa bukomeye ku bigo bifitanye isano n'ishyaka riri ku butegetsi, nabyo bishobora kugerwaho n'ibihano. Ndetse aya makuru akomeza avuga ko ibi bishobora gutuma andi masosiyete y'u Rwanda akora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Kongo yitwararika kurushaho. Hanyuma mu gusoza ubutumwa butanga igitekerezo cy'uko hakwiye gushyirwaho ngo ingamba mpuzamahanga ibuza kohereza intwaro mu Rwanda, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakwemererwa kugura misile z'intera yo hagati kugira ngo zifashe ingabo zayo kurwanya ibirindiro bikuru biri Canzu na Rumangabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ubwo akaba ari ibirindiro bikuru by'inyeshyamba zaba 23. Twakomeje mu yandi makuru rero, reka tugaruke nanone mu yandi makuru akomeye cyane. Turagaruka kuri perezida w'u Burundi. Hari kwibazwa uruhare rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko imyigaragambyo ya C64 yimuriwe kwa 22 Nyakanga uyu mwaka w'2026. Ihuriro C64 cyangwa se akaba ari coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel ryatangaje ko ryimuriye imyigaragambyo ryari ryarateguye ku itariki 8 Nyakanga uyu mwaka w'2026 yimura ku itariki 22 Nyakanga uyu mwaka w'2026. Iyo myigaragambyo rero ikaba ari iteganyijwe kubera Kinshasa no mu yindi mijyi, ikazasorezwa ku ngoro y'umukuru w'igihugu Palais de la Nation. Iri huriro rero rigizwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo uwitwa Martin Fayulu, hakazamo uwitwa Moise Katumbi, hakazamo uwitwa Delice Sanga, hakaza uwitwa Jean-Marc Kabundi n'abandi. Ngo ryashakaga kwamagana cyangwa se rinashaka kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga, bavuga ko ushobora gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamamariza indi manda, kandi bavuga ko manda ebyiri arizo zonyine zemewe. No kuvuga ngo ino C64 yavuze ko yimuriye imyigaragambyo nyuma yo kwakira ubutumire bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uri no kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union muri iki gihe. Hanyuma perezida Ndayishimiye yabatumiye mu biganiro bigamije kuganira ku bibazo bya politiki, umutekano n'imiyoborere biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagize ino C64 bavuga ko bemeye ubwo butumire kuko bifuza kugerageza inzira yose ishobora gufasha kurengera itegeko nshinga no kubungabunga demokarasi. Bavuga ko bazageza kuri perezida Ndayishimiye ibibazo n'impungenge abaturage ba Kongo bafite ku hazaza h'igihugu. Hari kwibazwa ku ntego z'ubu rero ubwunzi. Nyuma y'iri tangazo, abatari bake batangiye kwibaza niba ubu ari ubuhuza bushya bwa Afrika yunze ubumwe, niba ari igitekerezo cy'u Burundi cyangwa se niba perezida Felix Antoine Tshisekedi ari we wabusabye. Hanyuma uwitwa Francine Muyumba, umwe mu bayobozi b'ihuriro FCC rya Joseph Kabila, yavuze ko akwiye gusobanurwa niba African Union yarahaye perezida Ndayishimiye inshingano zo kuba umuhuza mushya, ndetse yabajije impamvu hafungurwa indi nzira y'ibiganiro kandi iza Rwanda, Nairobi ndetse n'ubuhuza bwa Togo zitaratanga ibisubizo bifatika. Anagaragaza impungenge z'uko Burundi bushobora kutabonwa nk'umuhuza utabogamye kubera ko ingabo zabwo zirwanira muri Kongo zifatanyije na FARDC, ndetse avuga ko kongera ubundi buhuza bishobora gutuma ikibazo cy'urushaho gutinda gukemuka, aho yanagize ati amahoro muri Kongo ntazava mu biganiro byinshi bidatanga umusaruro.
ahubwo azava mu bushake bwa politiki no biganiro bihuriweho n'abanyekongo ubwabo. Uwitwa Jose Makila yanenze uruhare rwa perezida w'u Burundi, ndetse uyu Jose Makila Sumanda yahoze ari guverineri wa Equateur, akaba n'umwe mu bari hafi ya Joseph Kabila, ndetse ananenga icyemezo cya C64 cyo kwemera ubutumire bwa perezida Ndayishimiye, aho yanagize ati perezida Ndayishimiye ari mu bagize uruhare mu ntambara yo muri Congo, ni gute yaba umuhuza kandi igihugu cye gifite ingabo zirwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hano anabaza uwahaye perezida w'u Burundi izo nshingano, avuga ko kuba ayoboye African Union bitamuha uburenganzira bwo gutumiza abanyapolitike n'ibindi bihugu uko abyifuza. Hanyuma uwitwa Makila nyine anakomeza asaba Innocent 64 kutagwa mu mutego wa perezida Tshisekedi, avuga ko hakwiye gutegurwa amatora ya 2028 hakurikijwe itegeko nshinga ryo ku itariki 18 Gashyantare umwaka 2026, aho guhindura iryo tegeko. Hanyuma Martin Fayulu hano yanavuze ko intego atari imyigaragambyo gusa. Martin Fayulu yavuze ko icy'ingenzi kuri bo atari ukumenya uburyo perezida Ndayishimiye yabonye izo nshingano, ahubwo ko icyo bashyize imbere ari ukurengera itegeko nshinga, ndetse anagira ati intego yacu nuko itegeko nshinga ryubahirizwa maze muri 2028 habe amatora, perezida Tshisekedi akava ku butegetsi nyuma ya manda ze ebyiri. Hanyuma yanahakanye ko kwimura imyigaragambyo bisobanuye gusubira inyuma, avuga ko ino C64 izakomeza ibikorwa byayo byo kurengera ubutegetsi bugendera ku mategeko. Hanyuma perezida Ndayishimiye arasaba ubumwe bw'abanyekongo. Ni mu ruzinduko aherutse kugirira Kinshasa, perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko amahoro muri Kongo ashingiye ku bumwe bw'abanyekongo no ku nzego za leta zikomeye, ndetse anagira ati mufite umwanzi umwe, kugira ngo mutsinde mugomba kubanza kugira ubumwe. Anashimangira ubushake bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi bwo kuganira n'impande zitandukanye, anavuga ko yiteguye gushyigikira gahunda zose zigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero hari n'abandi batumiwe. Amakuru yatangajwe na RFI avuga ko ubutumire bwagejejwe no kuri Dr Denis Mukwege Senko, inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo, ndetse na SSC itorero rya Kristo muri Kongo. Ariko uruhande rwa Joseph Kabila ruvuga ko rutigeze ruhabwa ubutumire ku mugaragaro. Kugeza ubu rero nta biganiro by'igihugu biratangira, nubwo hari ibiganiro byinshi biri kugeragezwa. Kugeza ubu nta biganiro by'igihugu biremezwa ku mugaragaro. Guverinoma ya Kongo ishyigikiye ibiganiro biyobowe n'inzego za leta, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi Senko na SSC bo basaba ibiganiro bihuza impande zose kandi bigashyiramo n'ubutabera ku byaha byakozwe. Hagati aho rero ubuhuza bwa Washington, Doha na Rwanda burakomeje, ariko kugeza ubu ntiburatanga ibisubizo bifatika, cyane cyane ku bibazo by'umutekano bikomeje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngayo nguko n'amakuru yacu tuyasoreza hano. Fata kano kanya shimira buri umwe wese wabanye natwe, mbabwira ngo andi makuru nakagaruka ku isaha y'isa 4 n'isa 6 turaba turebera hamwe izindi update, turaba turebera hamwe izindi breaking news ziza kuba zigezweho. Ngayo nguko rero ndabashimiye cyane. Gusa nongera kwibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba byabaye. Si amafoto n'amavideo dusharingamo gusa rero, kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, kuko nk'ubu irimo abarundi, irimo abakongomani, irimo abagande, irimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Bivuze ngo dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nkandira kuri iyo link rero uhite ujoininga. Ariko kandi niba uri mushya hano, niba ari ubwa mbere tubanye kuri uno muyoboro w'amakuru, unkandire kuri subscribe cyangwa se kuri sabone. Niyo nkunga tukwatse, niyo nkunga tugusabye. Hanyuma mukomeze kugira icyumweru cyiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi. Turabakunda cyane, tubararikiye gukomeza kuza kwibanira natwe hagati y'isaha y'isa 4 n'isa 6 turebera hamwe izindi update. Mukomeze kugira ibihe byiza.